itwe the glory ya Xikwembu eka mintilo veke hi ri na wona kuna leswi faneke swi endla amen rito ra Xikwembu eka Acts chapter 2 after molokwetsi ma ashikile tani malanga vya ndzilo va huma va preacher erito amen so rito ra Xikwembu lani nga hlaya ko ka Genesa Xikwembu xi ku a hi endleni munhu hi xifaniso xa hina amen last week I khuluma hi mhaka ya grace ku humelela hi grace what is grace hi dzikanyana hi vulavula ku okay salvation I swo leswi swi kumaka hi ku hi endle something but Xikwembu xo hi nyika freely as a gift amen so namuntlha ta ringetana ku emphasize swin'wana kota kusuka kwala ka pattern hi nghena eka yin'wana amen so before hi khuluma swa tani kombela va nga discuss about phatila Xikwembu a hi endleni munhu hi xifaniso xa yena amen la nga hlaya ko ka Romans rito ra Xikwembu for all have sinned and fall short of the glory of God amen not grace glory of God amen so in other ways before xijoho xi susa munhu kumbe before xijoho xi nghena eka munhu a ri eka position ya glory amen so la kumbe leswi lava ku vulavula hi swona kuna ta vulavula hi dimensions leti hi faneke operate hi ri le ka tona as hi nga ema ku hi la ku endla hi amen so number 1 leswi loko hi khuluma hi grace ringetaka ku emphasize xo i ku hi fikelaka ku twisisa ku ri endliwe vana va Xikwembu amen kwaswo swi endlaka swi endla u swi tiva swa ku meni endliwe n'wana se ni n'wana wa Xikwembu i ri loyi a pfumelaka i endliwa en'wana wa Xikwembu u fanele u swi tiva ku ka swi endlaka I'm a child of God amen and u tlhela u meditate hi hleka swo you know sometimes loko ko chumayeriwa rito u fika kaya u tlhela u meditate hi rona swi powerful I remember that Friday after preaching rito leri loko ni fika kaya I meditate about this go I'm a son of God amen I'm a child of God like the more ni meditate hi leswi swi hanya eka me ku ni feel ku no man ni swendlo swa me fanele swi tikomba ku I'm a child of God because the more u meditate hi rito ra Xikwembu is the more ri hanya endzeni ka wena amen so meditate about this number 1 you are the son of God because loko Yesu ata itelo ta maka yini ku ta isusa la I work I vuyisa eka position number 2 operator as a king amen number 3 operator as a priest amen le you love debate so I debate ya 4 you must operate like God amen you are God Misikwembu nyana do you remember loko Yesu avula there's the reason so why you fikelela ku kwalana so eka ti preaching hinkwato leti ti endla kumbe ka ti learnings leswi swi dyondzaka each and every Friday swi susa stage to stage ku hi ti vona as n'wana wa Xikwembu hi suka ku ti vona as n'wana wa Xikwembu hi fika ku operate as kings hi suka ku operate tanihi va priest hi suka ku hi zengena ku operate like God amen so leswi stage to stage yo promotiwa by God amen amen so why ni lave hi hlaya Genesa yi vulavula hi bindzu ka munhu rito ra Xikwembu a hi endleni munhu a fana na hina amen that's the reason rito ra Xikwembu ri vita mani Xikwembu don't operate ka a nge ngheni ka titlasi hinkwato ta ku we u va exikwembu ku se zo praisiwa but kuna la loko fika swi tikomba swa ku fika rixaka rin'wana leri representaka Xikwembu hi xirho amen rito ra Xikwembu ka John 1 Yesu yini itile as a light amen ite tani ku vonakala emisaveni leyi ku nga na darkness ku nga dark ku nga na ntima marito man'wana lo vulavula hi ntima la ku nga na swilo hinkwaswo swa Sathana loko Yesu a fika tani ku vonakala loko a fika meaning loko ri ko a nga na peace Yesu a tisa yini a peace so but rito ra Xikwembu la continue na n'we vana nini
vonakala. Amen. Yo makungu tsweli labo ta uri bona. So do you see ku kwala ni se ku fikisa ku fana na mani na yena. That's why ku wa ivita tani babrad wa ivita tani ivani wa ivita tani tohosi like ifikisa ka party la amen. So re tla skomlo go a yende mo fana mani na. So la ka ku endliwa emunhu afana na Xikwembu. Bazalwana mi ta pfumelelana na mina. Loko ekaya u ri n'wana wa bava u wela ka yini? No balekela na subject yin'wana ku tlhata mara wa twisisa ku ri ni ta kwihi. U ri n'wana wa bava na a wu ta yi twisisa. U ri n'wana wa bava na mhani ehenhla ka hinkwaswo. Okay, u endliwile. Haleluya. U endliwile. Amen. Mara hina se hi vakulu masiwati. Amen. Leswaku wa xavila. Amen. Se neti u va koho u va phati ya mani u nge pfuki wena loko u nje sweswi ni tswariwe ka family ka n'wina ni va wa ka Mthombeni ni wa ka mani loko ri khe Cawani ni ka Cawani. Se loko ni tswariwe ka Cawani ni ka Cawani and ni fana mani ta Cawani because ni vona mani wa Cawani. Meaning ku loko ni kula na mi ta va bava mani bava Cawani. Se ni le ka Kreste swi tani u adoptiwa ku va n'wana wa Xikwembu. Se loko u ri n'wana wa Xikwembu the more u ya u kula u gina operate tanihi tata wa wena. Amen. Amen. Ni la ku fika kona. Amen. So swi ta kuma operate wena tanihi Xikwembu. Because any ebibeleni va kona va loko va nghena a wu vona u swi vona lava se va nga nghena laha hi rin'wana ra xaka ra vanhu va operate like God. Amen. Matirhela vona hinkwaswo leswi va swi endlaka va swi endla like God. But kwalani hi le kwini hi teme last week ku na dimension na grace na glory. Kwalani loko so u vuyele kwini eka dot ho sirhela Xikwembu ka Romans hi wile wela ka yini evujoweni. And then tintswalo ti tela ku ta yisa kwini eka grace. Mara man'wani loko hina se hi hundzukile a ya ha fanelanga ku hanya tanihi va misava. A ya ha fanelanga ku endla tanihi vanhu lava because laha se hi nga nghena ko ku na ti-rules ku na swilo ku na leswi hi nga expectiwa ku endla swo. Amen. Se ta kombela mi pfumelela hi nghena ka soul winning. Ta swa ku ta discuss karhi wa tele Xikwembu xi ta hi pfuna ku hi fikelela ku swi vulavuleni. So loko hi tswariwile hi Xikwembu hi ri va Xikwembu bazalwana a hi fanelanga hi nga endli nchumu. Amen. Hi hanya emisaveni leyi teleke swilo swa Sathana swilo swa munyama. So loko Xikwembu a tisa tintswalo kumbe justifiyiwa ku va vana va Xikwembu hi vuyiseliwa eka position leyi Adam a ri le ka yona. Amen. Vuyela ka position leyi Adam a ri le ka yona. Amen. Rito ra Xikwembu xi endla Adam xi n'wi veka misaveni xi n'wi amake njhani a lawuli swilo hinkwaswo xi n'wi nyika yini xi n'wi nyika misava leyi ku a yimake njhani a yi fumi yi va ya yena. So number one lexi hi xi tivaka i ku emisava a ya Sathana misava ya munhu yi nyikiwe emunhu. Amen. Loyi a nga nyikiwa assignment eka misava leyi i munhu loyi a nga nyikiwa emisava leyi ku a yi fumi i munhu. Amen. 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 So emisava leyi yi lawuliwa hi munhu. Rito ra Xikwembu ka va Efesa i Sathana i hosi ya la misaveni. Wa rito ra Xikwembu loko Sathana i hosi ya la misaveni a ri vuli ku emisava yi nyikiwe Sathana. Amen. Yi vula leswaku the way a operatisaka xiswona se i fuma swilo hinkwaswo leswi nga le emisaveni. And the reason as a fuma swilo hinkwaswo leswi nga le emisaveni i nghene eka munhu a operata through it. Amen. Why Sathana a lava ku nghena eka munhu ku kota ku endla leswi a lavaka swona i mhaka ku hi yena lava ku emisava yi nyikiwe emunhu.
Amen. So Satan a nge swi koti ku loko a lava ku tikuma a enjoya exidyoho emisaveni a ta hi xiviri after a enjoya exidyoho. I lava munhu loyi a kalaka a nga ri ka position, munhu loyi a kalaka a nga ti tiveki hi ye mani eka Kreste after a nghena evuton'wini bya se a sungula ku endla swidyoho hinkwaswo emisaveni. Amen. Va ku dlayiwe munhu. U hlamala leswaku munhu a dlaya njhe wehe sweswi nga mu dlaya munhu. A ni vulavula hi wena wa sweswo unpossessed a wu nge mu dlaya. But loko Satan o ze a rhumela madimoni, because the assignment ya madimoni i possessa vanhu. The moment ma possessa ma sungula ku hanya eka wena, Satan i susa wena ku nga hanyi wena. Naswona swilo leswi u swi endlaka hinkwaswo ku va se u nga ha ri wena. Mani Yesu a operataka. Ni tisa etisiku yi vuyisa heku emisava leyi yi nikiwa mena wena ku yi fuma. Amen. So wena loko u ri karhi u endla swilo hinkwaswo swa vukhongeri swi endli like a king, u swi tiva ku wena u hosi la misaveni. Satan u vona a teka endhawu leyi mhaka wena a wu endli nchumu. The reason Satan a operata njhani na hi operata tindhawu leti hinkwato le mugangeni hi mhaka a wu endli nchumu. I will take position away. The day when I realize that I'm a king, eka kingdom ya Xikwembu, na misava leyi nyikiwe me, u fanele operate as a king. Satan ta swi na baleka. Amen. Na vona hi swiendlo hinkwaswo no Satan a nga se wa baleka. A ni loko munhu a nga bile kona swo ba manga njhani a baleka. So the aim i ku hi vuyela eka position. Loko se huma endla open air hinkwato leti va ku nyika seswisho endla praise and worship. U swi endla onge simple nje, u vulavula marita simple, but hi mhaka dominion kumbe ematimba lama u nga ma khera na ku understanda ku u mani ka Kreste as a king. Loko u khoma mike u ri karhi u praise, mimoya hinkwayo yi fanele etikweni la sound yi fika ko yi swi tiva ku a king ya misava leyi se yi fikile. Amen. Amen. So fanele hi vuyela in that position. Swi navela ku kuma enkarhi wa enough kumbe ifikela ku se swi twisisaka ku phela wena you are lifted up. Amen. Ngela makhulu you are lifted up. You are lifted up. Tlakusiwile. Amen. Tlakusiwile. U fanele u twisisa ku me tlakusiwile. Amen. So fanele operate tani vanhu lava nga le ka position ya le henhla. Amen. 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 Sektora Xikwembu ko loko tshonayo ako ukunika okay swinyanyana leswi fambaka la moyeni u ta swi fuma, fambaka ematini u ta swi lawula. Swilo hinkwaswo la misaveni swi ta lawuliwa hi wena. Amen. 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 Swi ta lawuliwa hi mani? Hi wena. Ntlha wena leswi. Amen. Meswi ni vulavula na wena. Vasalana mara do you know ku Xikwembu endzeni ka yena chele swilo swin'wana swi too powerful. Ina tinyiko tin'wana too powerful. Emugangeni nga le ka wo va nga hlamala vanhu va nga pay attention hi swilo leswi u nga swi endlaka wena maku leswi Xikwembu nga swi chela ndzeni ka vutomi bya wena. A ku na munhu loyi a kalaka a gift. That's why lexi ni lwelaka xo vazalana kumbe lexi hi fanekele hi lwela xo i ku a hi make sure ku emisava leyi a yi fuma. Amen. Hi fuma njhani? Hi ku endla ti-soul winning, hi wina emoya, hi wine na la xikolweni u nga ko va swi tiva swa ku sesimani a xi tlangi ti endla joho futhi leswaku bayisa ta va evazalwana where you are a king. Amen. Loko fika xikolweni va fanele va swi tiva swa ku hambi tlilasini loko tsala swikambelo ku na sister mani hambi yo ta hi vabya mara demoni u khahlela we. Amen. We and I pray ku nga heli 2 months exikarhi ka yena ku nga va na a dimension leyi nga obtain. Amen. Prime ku Xikwembu quicken us ku va hi reach that level ya ku hi twisisa na ku titiva. Amen. Amen. Lawula swilo hinkwaswo. So loko hi vulavula hi swilo leswi swi nga la moyeni phela Adam a operata tanihi Xikwembu. Amen. Hi yona mhaka i chepswiharhi leswa mavito a hanya
na tinghala hanyana hinkwaswo swi nga muchi la se ta ka ku fikeni ka vona swi lavanyana mina la se hi fikaka kona mara Xikwembu xi ta hi pfuna. Amen. Do you know ku wena ku na position leyi nga ku yimela ku hambi ko rhumeliwa etinyoka hambi tinghala hambi yini mara hi mhaka so nghene ka that class u operate ka that position as a god tinyoka na hinkwaswo leswi nga rhumiwaka swi ka tsandzeka ku dlaya. Phela emhaka leyi a yi helelanga ka Adam ntsena. Amen. Loko swi ri swi respect a swi swa ku hi nge jilo a nga hi tumbuluxi nje u hlaya ku wena leswaku mutswari wa wena a nga miyela loko wo thintha wena. Amen. A nga miyela mutswari wa wena wo thintha wena baba wena hi mhaka yini i mutswari wa wena a nge miyeli. So eka tlasi liya ani ntemela loko pfumela un'wana wa Xikwembu so wena swi tivi sweswi kumbe u ringeta ku va u kula eka swona ku wena un'wana wa Xikwembu and u fanele u swi understand swa loko va ku un'wana wa Xikwembu meaning a ku na leswi swi nga ku endlekela ka bawe a ri kona. Phela loko la se hi vulavula hi Xikwembu tatana i tata wa wena. Amen. Xikwembu tatana i tata wa wena. Satana a nga swi koti ku tlangela eka vana va Xikwembu. Amen. The reason van'wana Satana a teka advantage hi vutomi bya yena ka ha na swilo leswi swi operataka swa Satana endzeni ka yena i mhaka a wu ti tivi swa n'wana wa Xikwembu. The day u nga ta swi tiva swa wena n'wana wa Xikwembu laha u nga ta fikela ku believer real kumbe ni n'wana wa Xikwembu Satana a nge ku tivi. Amen. Amen. Mhaka lava pfumelaka a hi to fikela hi discussa kahle hi discussa na hi pfumela. Do you know ku ni vanhu lava ngo ha pfumela ku vana va Xikwembu mara va pfumela ni vanhu lava ngo va pfumela hi pfumelile ka Yesu mara va pfumela na ku pfumela a hi nomo ku pfumela suka kwini endzeni ka mbilu and lexi nga ta ku fakazela wena na confident ya wena swa ku wa pfumela ta hi vona. Amen. Amen. Hi loyi Daniel i nghenile kwini ekheleni ra tinghala ti maki njhani ti mu hloniwa i mhaka e class leya ku operate as a god yi kona. Amen. So yi restoriwile va Abednego va nghene kwini endzilweni mara nga va mati nchumu. Vito ra Xikwembu ri ta nghena endzilweni eswidziveni swa mati mara u nga endleki nchumu ngo endleki nchumu mhaka i ta nghena na wena a huma na wena. Why a nghena na wena i tatana wa wena. Amen. Amen. Buka vutomi bya va Pawulo kasi why loko Pawulo a ta va a lume hi nyoka rito ra Xikwembu after loko a lume hi nyoka vanhu lava va rhanga va ku lweyi i ta fa i joni Xikwembu mara hi mhaka Pawulo a operate ka tlasi as n'wana wa Xikwembu a operate ka tlasi ya ku ava a king la a twisaka kumbe I'm a priest la a twisaka kumbe ni famba na Xikwembu ku hela nkarhi va hetelela va jika va ku yini you are one with the God. Amen. And a va tiyisile Yesu i ri yini Xikwembu nyana. Amen. So i vazalwana lava ya ekhongeleni a hi lo tlangeni i nge tshiki ti-commitment ta hina leswo swa tala leswi hi swi tshikaka. I remember last year i pfulekile nyana mintirho laha a zebradanyana elulweni ka Jezana yana ku eba chuza ka ntirho na chumayela kula cause swi nge fambisani a va ta ku va pfulile leswaku yi nghena entirhweni mo swa ku bradi kwini i lo chumayela a hi lo tlangeni vazalwana hi serious mhaka leyi endlaka leswi nga nghena ka Kreste leswi nga fikelela ka ku hi tiva ku hi vana va Xikwembu leswi nga fikelela eka tlasi leyi hi le ka business ya ku wina ti-souls emhaka i ku loyi a fika le tilweni leyi hi fika hi na nhundza vanhu lava hi nga va wina u swi tiva ku ri loyi u hundzukile mara u yo tshama ri hanya kahle rito ra Xikwembu ndzeni ka wena ri hanya kahle ri konse ka u miyela vanhu va fa laha handle laha eka misava leyi wehe n'wini u nga nyikiwa yona but still wa miyela vanhu va fa laha handle. Amen.
Basarana ayivuyeni ka utiva our assignment etimhaka ta hi atele la misaveni yo mhaka a hi caceli swilo swa misava yo mhaka we a wu caceli treasure ya misava a wu caceli swilo hinkwaswo swa misava swilo hinkwaswo swi faneke swi cacela wena. Amen. Jesu. You are a child of God. Number 2, ena eka business na xikwembu. Siku rin'wana ta ku nghena letilweni u fika u teta u na 10 years onisiwile endla hinkwaswo wa chumayela wa fambisa ti-praise omsiku u fika tilweni a ni a judgment ya lava ka va nga ponisiwangi yi ta va se yi ri busy helile na vona sweswi so ku fika phela yi ta fika a swi nge heleli ka ku u nga ponisiwanga wehe u nga ponisiwa u ta fika na u se u vekiwa kwini ka position u endle yini njo a swi ku ta u lava yi kahle kahle lamisela tivutisi u lava yini nje u tshuku fika laha u ta fika u dyondza wa thicara hi ku famba u tele ku ta tirha la xikomelo xi ku tisa laha xi vone tisource leti ti bubaka nyameni swi ku u ta va ku vonakala kwala ka misava laha leti u ku fiki xikomelo xa xi expectaka ka wena chela moya leyi nga nghuma yona u rhumiwile wena a wu telanga u ta fika hi tsakisa hi ku hambi yo praise hi ka moya wu xika hi kulalula ka njhani u wina yini at the end u yisa yini ka xikwembu because eka judgment laha va ta teka mintirho ya wena a yi faka ndzilweni wo twakala ximusi ntsevu kala na munhu na u nga kha va ku mi byela swa ku na Yesu wa ponisa loyi nga hundzuka hi vutomi bya wena. Greed, selfish, a wu na mhaka ni vanhu u fana na king leyi sahlayo ejaji leyi sahlayo a nga na mhaka ni vanhu u king but a wu na mhaka ni vanhu swi ta pfuna yini u ponisiwile mara vanhu va pona vutomi bya wena yo mhaka vasavana a yi fikeli na nga ku hi swi tiva ku one soul leyi u yi wina e soul yin'we yi so important. Amen. Timhaka ta hi kuma ka njhani ku na moya neti ku ponisiwile ku heta ku ponisiwa mara ta xikwembu ma maki njhani a ma ku cedzeni ka wena u zama ku miyela ma ku juzo khuluma. Amen. Three times mama a ku ni ringetile ku lava ku tshama ni miyela ni nga khulumi but mara ta xikwembu ndzeni ka khwiri ra mehe a ma twakala tanihi malangavi ya nsilo ti-prayer leyi ni nga na yo ka siku ra namuntlha i ku rito ra xikwembu nga receive mahala but a ri twakali ndzeni ka wena tanihi langavi ra nsilo u ku wa miyela swi swa a swi miyeleki u tshama na munhu a nga tivi xikwembu a nga ponisiwanga a wu na ndlela yin'wana ku vulavula na munhu loyi wo vona munhu a ya tiheleni u buka hi matihlo bizu Israel salvation wo tsakisa loko u fika ku praisiwa hey swi swa nandzika ni loko hi fikela mara after loko huma endla yini. Amen. Ri assignment ya mabuku leswi swa va brother Greton vo faneke va chumayela swa va sesi vunene swa va sesi xuxi swa va sesi hey awe n'wana ku na chava a swi nge tirhi siku leri loko Yesu a fika siku leri loko Yesu a fika i ta ku byela straight a ku ni ve munhu ni khere emiri wa munhu miri lowu nga na e fear miri lowu twaka ku vava miri lowu nga na u attractekaka hi ku navela ka misava na meni fanele so u lava ku vulavula yini kahle kahle wena because miri lowu nga wu gqoka na meni u gqokile phela u yo gqoka nje hi vona laha loko se hi hlangana leyi amen loko se hi hlangana leyi swicrunch leswi ta va se transformiwile amen ta ekhongeleni bazalwane a yi tirheni ni xikwembu chance ya kona a ka ha na nkarhi a yi tirheni ni xikwembu a ka ha na nkarhi swi nge hi pfuni nchumu ku fika hey amen yo maka huma eka xidyoho xin'wana huma because ka na nkarhi ku relaxa ku etlela wa ku pfaleka comfort zone eminkarhini leyi
kasi ku lave yini la misaveni na ku why u te generation la hili why u fike le loko u fika maybe u tikumele tu because nkarhi lowu nga le ka wona nkarhi lowu nga le Sathana a nga le ku tlangeni Sathana a nga le ku tlangeni wa swi tiva swa ku loko a nga ku wina nan'wani i ta ku paraka kwihi a ku chela fear mina chava nchumu prayer ehenhla ka sweswo khongela ehenhla ka sweswo i ri mi byeleni hinkwaswo ni ta mi hlamula ta mi release ka swona fika ka Xikwembu a ye fear na swi lava ku tirha ntirho wa but a ye fear ta ku deliver Xikwembu preacher rito ra Xikwembu amen a va tivi Xikwembu leswikolweni a va tivi Xikwembu la tindleleni a va tivi Xikwembu ka kan'we a va tivi Xikwembu tindhawu hinkwato amen Amen. kombela siku yima ya ekhongelweni kombela siku yima ya ekhongelweni be serious prayer leyi nga ka ku yi endleni ka siku ra namuntlha i ku Xikwembu ni endli amen because a swi lavi matimba munhu laha nga ta fika ya continue kona laha nga ta vulavula the Holy Spirit swi lava moya lowu kwetsima wu tirhi u ri one u nge tirhi u ri one swi lava u fambisiwa hi moya amen amen Amen.